Rimarininchi. Rimarininchi. Punchapa mitakuinimpi. Revista semanal. Rimarininchi. Chayaykamu. Tukuy willakuykunata apamuspa. Suwa malila magelia matara tanchipao kankichik con wafilecona pelecona kainata rikichay karmuchkanchik rimarininchi nisqan programananchikwan sábado domingo pirike revista semanal rimarininchik chay karmuña wasi challaykiman llaqta challaykiman wawqi challaypani challay kunan tarikullachkanchik pichqa kaq octubre killa pichqa punchawpi kashkanchik octubre killapi wawqi challaypani challay chayñataq riki chaynallataq rik horanchikpas a ver 8:08 de la noche mallaymama horapas apurau challamanñam ripukuchkanyaqa kunakusqa hinaña. Bien, wawqillaykuna pallaykuna bien qallariyki willakuychay karamunña rimakuykuylay taytanchik pasutinpi punta qallariypiqa willakuyman yaykusunchik ni una vez tarikaw wawqi challaipani challay kay sasa chakuy pasakurusqa riki kay yunkapi mamallaymama allintachu qhawachkanchik utachus qhawachkanchik allin yunkapi wawqillaykuna pallaykuna sasa chakuy pasakurusqa pero manaraq chay yunkapi sachakuy pasakuchkaqta qhawaykusunchik a donde está estito creo kaytaraq wawqillaykuna pallaykuna mama ministra kunaña sachakuyta qawasunchik pero sachakuytaqma kaypas mama ministra de la mujer wañuymantaña salvakurusqa wawqillaykuna pallaykuna allin supapachkanmanpas karqa mallaymam llumpaytachus chaytaqa rimarunchik a veces rabianchiktaqa kay ministrokunapaq kay gobiernopak riki kaynan chaqwa ruwaptinchik rikaw carron riki wawqillaykuna panllaykuna puytikurusqa kay mama ministrapa kay mamacha boluarte kay mamacha usurpadora paypa ministra riki rirqa arquipalaoman camioneta paykunaqa moderna camioneta purikunku chaqay camioneta wekatekurusqa wawqillaykuna pallaykuna paymiki mama Ana Peña Cardosa chay ministra de la mujer y poblaciones vulnerables payrik arquipalaoman illarqa riki siempre maruraypas kachkan chayman qhawaq riki rirqa y chaypi camioneta wawqillaykuna pallaykuna puytikurusqa kay ministrapa allinta ruran kay carro riki y chay pasakurun riki wawqillaykuna pallaykuna mientras nisqanku riki actividades protocolares o actividades oficiales ningo rikaw chay cumplisqanpi riki kay pasakurun kay distrito de San Juan de Tarucani kilómetro 34 tramo Huayllurcucho y Tuyulo malauya chay llaqtakunaqa comparsinchikchu algún día vamos a ir a pasear por ahí chaypi riki ministra pullachkarqa agendanman hina rikaw y chaypi qaqata ripurusqa riki wawqillaykuna pallaykuna kay funcionario masinkunapiwan pero mana wañusqachu simplemente kirisqalla quedaron lesiones leves ningo o lesiones mana leves ima fuerte chapascha tumpallaq kanmanchu mama ministra mancharik wañuymantaña wawqillaykuna pallaykuna salvakurun kunanman ministra rita munanqallachu campuman kunan chaqay rikaw ministratapas accidente pasaron ma boluarte riki kay jovenninchikunata qaynapunchik ñaqaña sepisqapas
kay marcha kunamos marcha chkango chayman kunalla rimarisonchik kaychatara tukuchaykusunchik allinta ruran riku wawqillaykunapa ministra yaqa wañunpis chayna riku pasakurun wawqillaykuna pallaykuna bien acá kutirisunchik kay willakuyman kay willachakuyman yaykusqa es que mana escaparonanmantami hapichkanchik chay huknin willakuyta imaynata escapanmi riku wawqillaykuna pallaykuna kay villakipas pasakurun wawqillaykuna pallaykuna yunkapi riki qayna punchaw sábado yunkapi riki kay San Panchopi ñuqanchik San Panchowan riqsinchik pero sutinqa riki San Francisco rikaw San Francisco de Asís riki chay punchawtata riki celebranco y patrono de San Francisco y sutinpa San Francisco taqaw Yagarike kuyakuywan riki San Pancho nikunchik San Panchonchikmiki paysanchikuna yachan achkallaña ñuqapas hayka kutita San Panchorqani ñuqapas chaypitami kachkan riki chay Apurimaq riki mayo macho rikaw chaymanta qallarin riki chay Eni chaymanta Amazonas chay macho río navegable más largo do mundo nin rikaw kimsalla kachkan chay mayokuna río Nilo, río Mississippi, río Amazonas chay kimsalla. Entonces, Amazonas está segundo, Mississippi está tercero, Nilo está primero, más largos. Entonces, bien kaypi que wawqichallanchik gracias a kay video tarik hayarkamullawanchik justo publicaykunchik kaypi qawarisonchik kayri wawqillaykuna pallaykuna kay nariki pasakor kay sasachakuy kay yunkapi imaynampi porque ñanichkanchikña karqa riki actividades yunkapi chay publicasqanchik kasqachu chinkar teníamos publicado esta actividad ya no hay. Bueno, vamos a volver a publicar. Río San Francisco se ha aumentado, que se está todo de feria de isla, está perjudicando todo. Carga Subiscaña. Ya no hay. Del San Francisco, de la selva. Vamos a buscar si existe. Bueno. Bien, wawqillaykuna pallaykuna kay qhawaykunchik kay llakiyta kay yunkapi pero más kachkan qhawaykusunchik kay huknintawan chaymanta riki comentarisonchik riki wawqillaykuna pallaykuna videochata churaykusunchik maypiraqchik pakarayakuchkanpas ahí está audio chatawan ya maypicha audionchik. Los comerciantes despavoridos están corriendo acá tratando de salvar sus vidas. Miren señores, no es mentira, no es broma lo que están haciendo. Todos salen, los niños salgan por favor, hay niños pequeños y hay personas que se están poniendo en alerta. Por favor, que todos se evacúen, hay personas que todavía no saben qué está pasando. Bien, kay piraqaykusunchik futota. Ñanichkanchikña rika apakurqa kay yunkapi huk hatun actividad rika wawqillaykuna pallaykuna chay actividad riki karqa kay narikaw kay feria 31ª Feria Regional Agropecuaria Agroindustrial Artesanal Folclórica 2025. San Francisco, porque en honor a San Francisco, chay patronon kasqarayku, fiesta patronal riki karqa odianku ya. Hinaptin riki mana riki huk punchawllachu, sino hayninpamantara hallarin prácticamente. Y kunanraqchiki tukun chay feria rika diferentes actividades, chay fiesta patronal
sapapuncha o chulachis harik diferentes actividades rica hokra actividad con agarik topo muchkan rica y binchos ya semana antes me creo actividad con aga. Entonces chay actividad tarik que principalmente que feria regional discan tarik rasco islapi chay San Pancho be mana kikinpicho sino San Pancho kachkan lagun chakragun chay pampiagos chay programa kara kachkan chay huk islan koriko aujiriagona palegona hemos tingas chay islapa. A ver si tenemos Isla del Silencio, chay, ya ves. Isla del Silencio, o sea, upayaya kakoj isla. Chay nasoteora gas. Chay perik chay feria taroras jako como kunan bajo ya kachkan asya riki yako isla riki tom chakilla. Yacha sanchina kay puncha kuna peja para muchkanta riki baujiliagona palegona. Para kachkan. ¿Ya? Entonces, como para muchkan, tendré que isla del silencio nishan, pero que actividad apacorja. Y paráramos para que yo claron o algo mana isla ta aparoncho, pero ya cae la huacla, como cae la huacla ahorita, pero chao pincuna tapas, chao pincunas pampeegos para meroras saco feriata, rigao. Y mana piensa que coche que puncha alguna para cananta isla perik para alguna campo picha isla ajo tamasta egos para gaoro mengona daps ajo masta egos pa oro mengona daps tanga kacharis pango cae la wakla tarik chay asia ku poricha kuna manis kaya egos pango chay pe feria kas hariko aujria gono palegona chakachamps kasjaraj meao a ver chay kai pichakachanta chora egos onche justo la chapichcara chacachan, ahorita vamos a buscar. Aquí está. Chacacham cascaram. Chacacham pasé que a mayo ama javananco pasó tapas jara mi casa, que le hago el palegona. Mayo tajawas pagongay tamancanga copsas, que ay nacha sumak jatarga. Tapa chasraco acá. Na taps chacango tapsao, que chaca cachcan. Nawan, sujusuan, racos ojos van a mana chay yaño lactan sus chachos en especial ojos con el que can bambú su tío pero ojos ya chay bambú para secao entonces chay van a ahí está hay na chatara chaca chataps caen ama wachtan con ata puris panco alpa tanga y carinango pagarico con una palegona oro arroz jaco y chay tari que tío nunca cae San Pancho cae la ucachua la pua java cuchcarigao chay isla cha pero argaco chay isla pescas jam sacha con aps cae tagarigao como campo chay seguramente mana primera vez choro argaco sino ya roancuña y chay pichay sasachaco y pasa coros janaten serike y ya cori que mira cara municio tapara tengo que yo que chay kio escucha con una tapa mana ni chuta chulo julian que video man jawas kanchi minaka pero chao pincuna ta yuhlia purita jalare mana achcacho aslia rica y los carcay bienvenidos a San Francisco nectar suma letra chatara ajota especialmente preparados cago que isla perico que le hago el palegona que pampayara chispanco che feria ta que la ajo montura de cochcan chainin tariki kaela onin tuaglorin con atari que salyu toromita naramos ja pasáramos ja pero asia amana nisho cho según que video me acabas ganchimina iscan envío casi 15 video en akachkan y mamá le mancha pasaron y china y cuauhle con pero para shopping una por cochkan según chegon en video un chico magina pas aquí está tíos alinetam chay tíos cuchagonata suspendieron con que esa actividad más o menos temprano chay cargado 6 de la mañana 9 de la mañana nincha hora cama y a tarde la mañana chiquicha copten que mayo
tumpata bajaptinña wawqillaykuna pallaykuna chay actividad ninkuta riki tukurqaku rikao. A ver, vamos a ver, kaypi miraykachishunchik kayta wawqillaykuna más hatunsuta hawananchikpa porque a ver, ahí está. Hinaspa churaykusunchik kay, a ver, yapatawanku churaykusunchik kaychik wawqillaykuna. Kaylaw yaku rumikunata kayman churarusqaku chay tariki kay tuqyaron. Kay carrukunapas kachkasqa, ¿no? Carrukunapas kachkasqa. A ver, iwaqa kioskuchakunaman llevo mandan achka yakuchu, pero kayla waklaw sí. Más tama allquta ajut juntarachikman karqa más kayla waklawta más bien murallatina rurawusqaku chayninta pasar yakuqa. Pero in parachka chay parasqankunapaña kay puririkuchkan wawqillaykuna. Tiene que mancharichin y por seguridad mi caena El río San Francisco se ha aumentado aquí, está todo de feria de isla, está perjudicando todo. ¿No? Entonces, por seguridad, isla caena todo feria. Por seguridad, y ya para una ejichimón, que es negociante, claro. Aquí es calpa, hay que con, mancha con mancha. Calpa, hay que con. Ya está, con eso viven trabajo mucho más claro chata, chucharon cachcara o surtucha. Bien, wawqillaykuna pallaykuna chaynan pasakurusqa kay yunka pipas kay sasachaku wawqillaykuna pallaykuna achikiyaron riki parasqa hanaylawnkunata pararon hina kikintapas parasqataqmi kay sutilla puyu kachkan tutayaq hanankunapas sutilla puyu kachka kay videota qhawaptinchik y hinata riki chay mayu miraruspan yaqa aparusqa feria ruwaqkunata. Así que watapaq San Pancho pekajkuna, a ver, San Pancho manpas chaychkam kay señalinchik, pero a través de internet, internet llantam San Pancho uyarinku. Watapaq chay feriakunata rachaykuchun, más bien más ta allpata ajuta juntachichunku chay islamenta patakrayachunate juntaspapas mana waknanqachu riki kunanqa riki. Pampiaspanku ruminkunata akllashpanku kayla waklawta muruta hina riki ruwarusqaku rikao. Y kayla waklaw tariki mana tiutaq tiunchu pero ichaq yaku riki tuqyarqaris kaylawnin tuaklawnin dinas peleu hucharqarisqa riki wawqillaykuna pallaykuna. Más rimari kay programanchik más rimari chayñota riki kay Azángaro Puno Laupe distrito de San José chaypi riki wawqillaykuna pallaykuna tarirunku tayta Freddy Turpo conductor de la empresa Melgarino. Payri que chingarora kay 2 de octubre nisqante kunan tarirunku wawqillaykuna kunan domingo tarirunku kay wiraquchata riki paytas riki minkaykusqaku aparwaykuya carruykiwan nispa tinsi chay apasqanmanta mana rikurinchu riki 2 de octubre mana rikurinchu jueves riki karqa viernistaña riki mana rikuriti maskanku qaynapunchaw kunan tarirunku wawqillaykuna pallaykuna. Y hawaykusqankupis riki sutilla riki majasqanku sutilla juyu chaypi wakpi kachkan chayninku riki asaltemarqaku hinaspa mana riki amaya carruchayta kitachik nispa seguramente michakullarqa hinatin majaspanku riki wañurachirqaku wawqillaykuna pallaykuna kaypi kachkan según kay willakuymi signos de violencia nisqanmiki imanan chay signos de violencia o sea majasqaku chay ninanmiki. Makinta chaqnaykusparaqsi wawqillaykuna pallaykuna chay ñan uranman wishuykullasqaku qaynapunchaw tarde mana kunanchu sino qaynapunchaw tarde kunan tarde nichkasqanchik qaynapunchaw tarde riki chay tariykullasqaku y antes riki tarirunkuña rikaw mana chayqa mas llaki kanman karqa maskay sasa maskanakuyqa rikaw timpupa paqarinkunaqa ñataq trabajo punchawña bueno imayatas pampanakurunqakuchik kunanchu apurawan pampanakururqaku paqariñachu imaynaya bueno kay pasakurun waka Puno Laupe wawqillaykuna pallaykuna huk carrupas wawqillaykuna pallaykuna Paucartambo kay Cuscopi rikaw Paucartambo Colquepata nisqanpi combi haqata ripukuykusqa mayuman wawqillaykuna pallaykuna iskay pachak chankarita 2 cuadras iskay cuadrata mayupi toqorun camioneta waqay taqñusqarqa
altuchan taqños qara eso tar tiayan tiachayko saps mayupi chaymi pasakuron wawqillaykuna pallaykuna accidente de tránsito kunan domingo 5 de octubre kaysi pasakusqariki temprano tutapaychata 6:30 de la mañana pero achillaqchaña allin achillaqchaña manam yumpay tutapaychu rikaw chay carretera Paucar tambo kolque pata nisqan seriki racia kachkan ñan como cualquier kay llaqtanchikunapi ñan hina porque ñankuna a nivel nacional paqwaymi kachkan wawqillaykuna pallaykuna sector Manawanñunqa mallaymama sutikunapas chayna chakunaran kasqa chaypi riki kay camioneta Shangan chayna sutiyuq mariki qaqata ripukuykusqa wawqillaykuna panchallaykuna y mayupi tukuru y chay camionetas aparisqa riki kay tayta Jorge Samata Paucar 37 años y mana imapas pasasqachu sumaqtachi que nawan chay cinturón ninwan watakururqa pero cinturón watakuqa wañukun como aquelqa pero camioneta tiyaykusqa chay cinturón watakush chay camioneta cham taklaron chay pay wawqillaykuna pallaykuna kawsachkaqra bomberukuna chaynata riki puriqkuna vecinukuna wawqillaykuna pallaykuna yanapallanku rikaw chay ratulli como temprano riki huk carrukunapas purichkan librillapi riki wawqillaykuna pallaykuna después kay choferta riki centro de salud Paucar tambo nisqanman apanku aunque doctorkuna nin policontusiones graves permanentes mallaymama nichkantaq sospecha de taponamiento cardíaco trauma torácica lluqsirunqachu imaynaya grave niqsi kachkan riki wawqillaykuna pallaykuna chayñata riki wawqillaykuna pallaykuna chaynallataq Limapi riki qayna punchaw warmakuna generación Z ruraykunku rikaw chaypim qayna punchaw qarini natin kachkan warmakuna hayta de 16, 17, 18 años kachkan chay manapi chay movilizacionpi participaq mana paruchu chayta aclarazo a veces si me paroman atipaku rika mana paruchu sino movilización rikaw kunanpas kachkanmi qayna punchawpas kachkan qayna punchaw iman pasakurun a propósito llapa policía dejarorqa hasta congreso kama chayananta congresoman chayarunku justo chaypi paykuna huyunachakuykuspa haparichkanku unos 20 minutos chaylla chaypi haparichkarqaku kaylauta waklauta policíakuna wichqaykamuspan chaypi secuestrarosqaku llapa chaylanta chaypi hasta periodistakuna kachkan riki kay principalmente kay plataformas digitales paykuna único jariki kay periódico La República paykunapapas kayna internetnenta TV nisqan lluqsichkanña rikaw paykuna internetllan mana kayna señal abierta kanchu La Repúblicapa y único chaylla transmitichkan wawqillaykuna mana transmitinchu ni ningún canal de televisión ni radio nada solamente exitosa, perdón, La República. ¿Ya? La República chaylla. Y chayña tariki diferentes plataformas digitales. Lo chasqui principalmente, chasqui que para movilización ta falta con. Y chay plaza chay plazapi así callekunapi siempre paykuna sábado domingo huyunakuykuspa ruwachkanku rikaw paykuna rikaw wawqillaykuna siempre transmitichkanku paykunatapas imana paykunallachu wakiqkunapas riki a través de sus señales de plataformas digitales chayntakama transmitinku incluso policíakunapas kunan kachkanña riki rayos láser kay señal de mallaymama maypira accidente wawqillaykuna pallaykuna chay haparichkan chay carro Wai nispa chayamuchkan wawqillaykuna pallaykuna way nispa nanayniyoq riki ampuchkan ojalá ama nishu gravichu kanman
entonces chay niskarganchik rik wichqaykurunku wawqillaykuna y secuestrasqa karqaku riki wakiqtaqa aparunku comisariaman rik wawqillaykuna palaykuna mana documentuyuqkunata nin rik anki llapankus documentunku apakuykusqa purisqakuqa puriytaqa pero igual huk iskaytas aparun chay manchachinanpaq gobierno waknaña policía wichqaykun kay lawta wak lawta inas corralaron yaqa ovejata imaynam chaqmanapaq corralanchik chaqupaq manachu vicuñata corralanku igualito wawqillaykuna pallaykuna chaynata kay gobierno hayna puncha ruraykun chay pasakurqa más o menos 9 de la noche chay más chantaña rik porque chay horata chayarunku congreso kama a propósito policía acompañar waqtanta siempre kunata acompañan rik kichaykun hasta congreso kama chayarunku policía kunata allinta pisipachaykachin chayarunku chay huk rato riki vivakuchkanku protestachkanku carropas huk lawnintaq pasachkarqaraq chaymantaq poco a poco kay lawta wak lawta wichqaykusqaku wawqillaykuna chayta riki ruranku secuestro hayna punchaw karqa pero mana chaywanchu wanarunku porque kaykunawan wanachisunchik nispa riki piensanku y kunanpis igualito hay protesta wawqillaykuna pallaykuna Limapi kachkanmi protesta manam tukuchkanchu hinallam kachkan seguramente más tarde chayanqaku hasta congreso punkukama yapa riki kunan imataña ruranqaku wichqanqakuchu imayna porque tukuy estrategiata ruachkanku kay policíakuna riki kay protestaqkuna manchachinankupaq y pero jovenkuna warmakuna ichka ñuqaykuqa mana manchakunikuchu o bien qamkuna wañurachiwankiku utaqmi chay sicario chay asesino chay asaltantekuna wañurachiwanqaku mayqinikichaypis hinanchayku wañuchiwankiku porque mana protestasaqku chaynatinqa wasiykupi purikuchkaptiyku carropis maypipas chay mana allin runakuna wañurachiwanqaku y kaypi protestasaqku y qamkunañataq policíakuna wañurachiwankiku nispam chay wakiqkuna riki rimarikunku wawqillaykuna pallaykuna chayna pasakun y mana chayllachu rikaw kaqay kay Vladimir Cerrón riki kay mama gobiernowan karqa yanqallam riki manam gobierno añachu kani kaynawan nispa kay Cerrónpa churasqanmiki kay Boluarte chayna convenio karqa presidentepaqmi ham rinki nish Castillo nikurqaku inaspañataqmi la mitad cupuyki kanja la mitad amawtakunapaq qampaq congresoman hamunanpaq kanja la mitad ñataqmi ñuqapa nispa rikaw vicepresidentatami suq ñuqa churasaq y segundo vicepresidente ñataqmi ñuqa kasaq nispa rikaw pero como paypa kan riki chay cárcelpi tiyasqan impedimento chaywan riki kay tercera vicepresidencia libre quedaron rikaw entonces kay mama Boluartewan riki justamente chaymi llaplapischakunapas votaykurqaku Castillo riki qarqunankupaq y kunan chayraq riki karunchakuchkan porque imaynanpi porque ministronkunamiki por ejemplo Santibáñez, Morgan, César Vázquez paykuna riki kay mama Boluartepa ministronkuna paykunamiki congresoman atipakuchkanku wawqillaykuna pallaykuna senador, diputado chaypaq riki a través del partido de APP de César Acuña riki wawqillaykuna pallaykuna Acuñawan rinqa entonces Acuñistakunawmi kay mama Boluarte gobiernachkasqa chaychiki ñuqa por unaytaqa ministroman churanchu nispa chayraq karunchakuyta munachka ya muy tarde wawqillaykuna kunanqa manañam krinchikñachu kay ni Cerrónpi ni Boluartepi wawqillaykuna pallaykuna mana chayllachu hayna punchaw chaqay wañuykachinku yapa huk natawan huk chofertawan wawqillaykuna pallaykuna hayna puncha wañuykachinku choferta chaymantapas rimarisonchik rikaw y chay riki wawqillaykuna pallaykuna como choferta wañuchichkanku hinaptin riki justamente chay cobradorkuna manaña riki chay ley kachkan riki ley gratis policíakuna purikunankupaq chayta kasuyta munankuñachu incluso kaypi ña publicarqanchik ña chayta rikaw ña nichkankuña paykuna riki huknin kaqnin policía rika leyqa ninmi ñuqataqa manan cobrawanaykichu nispa chaqaya chay cobraqninta wawqillaykuna pallaykuna detenerosqa
Qamqa leyta mana cumplikichu nispa. Hinaptinqa si manataq kay policía cuidanqachu hinaptinqa manataq chay delincuentekunata riku wawqillaykuna pallaykuna imataq ruranqachu kay monstruopa nisqanpi hinapas pay riku waka Paraguayman Nicaragua riku llapa policiakunaqa amiguchaymi ñuqapaqa chaymiki mana Perupi hapiwankuchu kaypi ñataq policía Paraguay hapiruwan $1,000,000 hawachiptipas munanchu nispamus aviaskachkan rikaw monstruopaq kasqaranman recompensapas chay recompensata riki aypunakunamunankumanta yanqaña policiakuna kachkarqa kunankama kitanakuchkanku rikaw kay Perú suyupi niskanku mayqinraq chay cobraronqa chay $1,000,000 recompensata nispa rikaw y kunan ñataq riki claro kachkan ley riki kay ama policiakunata chayñataq universitariokunata chayñataq riki personas con discapacidad y bomberos chaykunata ama cobrananpaq gratis purichakunankupaq pero carnet nikita placaykita policía kaspaqa placa de policía chayta hawachispa solamente policías, bomberos, universitarios y personas con discapacidad chay tawallanmi wakiq ña rimachkanku ña policiakunaqa allintañam ganan por lo tanto manam gratisqa purikmankuchu bomberokuna esos son bomberos voluntarios bomberokunaqa esos hasta avionpipas gratismi purinmanku paykunaqa manan sueldos son voluntarios ya paykuna esos riki inala chay convenio kanman ahora referente a lo que son universitarios pasaje universitario mana paqway gratischo sino pasaje universitario tumpa minus llata paganki la mitad challata imapaq chay universitario kuna wakchakuna estudianku mana colegiokuna propinan aypancha chay yanapachikunankupaq rikaw pero kay policiakunaqa personas con discapacidad severa chaypis mana llapachanpaqchu sino paqway rika familiayoq quizá o mana familiayoqpas carrupi purinku hinata colegiatapas quizá mana tarinchu tenqa gratis purichakunanpaq chaylla kachka tenqa kay policiakunamanta ña kachkaña comentario ima gustunwanma kay policiakuna gratis purikun ni kay delincuenciataqa hapichkankupaschu paykunaraqta chay delincuente chay sicario chay mana allin runakuna riku wawqillaykuna pallaykuna chayna pasakuchkan chaqay rikaw chofer riki cobraykusqa porque chay rimay kachkarqaña chay acuerdo kachkarqaña kay policía piña rika leyqa ninmi gratis apawanaykipaq deteneron wawqillaykuna pallaykuna ahora se debate público wawqillaykuna pallaykuna ya no debe haber exoneración para los policías manan gananchu chay exoneración kaymanta punim rimanchik wawqillaykuna pallaykuna ya chayñata riki chaynallataq nichkanku rika choferkunas kunan chay mañakuy kachkan rika wawqillaykuna pallaykuna choferkunas kunan armayuq ña purinqaku chay suwakunamanta chay extorsionadorkunamanta defendikunankupaq justo chayta riki machon jueves viernesta paronanku karqa y paykuna ishaq parota rika jueveslata paroronku viernestaqa manaña mana liucho sino wakillan chaypi riki parlaronku huk élite especial kananpaq élite especial policiakuna kanqa chaykunas kay carrukunaman seqaspan chay defendenqa chay especial chayllapaq kanqa nishkan rikaw pero nishkanta riki choferkunapas ya cobradorkunapas armayuq ña purichunku nispa wawqillaykuna pallaykuna porque llumpay chay extorsionados nispa justo kaypi nishka rikaw hayna punchalla wañuykachinku hayninpa wañuykachinku o sea sapa puncha choferkunataq wañuchichkanku Limapiqa wawqillaykuna pallaykuna justo lunes o martes tachus wañurachisqaku riki naptimi kama riki chay juevespaq paroman churakunku riki mana hayninpi semana hayninpi mana yaqa sapa punchawina kunanpas wañurachinku hayna punchas wañurachi chayna baliachkanku wawqillaykuna pallaykuna Limapiqa porque kay internet redes sociales yaykuykunki naptin chaypi tarinki riki wawqillaykuna policiatan chofertan wañurachinku policiakuna mana imatapas ruranchu nispa chayna niqkuna kachkan rikaw justo kayta riki kay julio raw
presidente de Corporación Nacional de Empresas de Transporte, CONET, para que mañana chicanricao, armayoknya el chofer kona porenanko pahuaukilakona palayakona chaynape, chay sicario kona hamuten hariki chay baleanakonanko pagricao, chay jainin pa jueves ta joñuna corcaco, chay seguramente ministro interior, chay congresista con parlaron ley conatan, chay élite niscan formananko pa chay conatan parlaron con ispami que rima y cachcar haricao. Y China perique pajarín palegona justamente Waño y Caropten, asociaciones de transportistas nacional e internacional, palegona Caipenich Canrica, asociación de transportistas, a ver, no sé, Maijin asociación y palegona mana ya chaconcho, pero pajarín pajayachcanco, paro, man, va a haber paro de transportistas, va a haber apagón, China tinchcanco, apagón de motores, o una palegona, Chaita se conan garorachcanco, apagón de motores, o sea, motor ningot pagarín apagay con agua en las manos, llam calioxin acucho, pero Asociación Transportista Nacional e Internacional para con las manos participan gacho. Pero universidad, instituto, chaykunaga, universidad, instituto kuna, pero mana colegio kunataga ni mungracho. Ña pajarin suspendí kunkuña, clase inco, trabajo que kuna palegona. Mana kangacho clases universitarios ni institutos. Pero mana minedo ni mungracho, clases escolares kangacho y mainaya. Pero kai pinskan que presidente de transporte urbano, paikuna nintak mana ñogay ko yachani ko chay paro transportes mantaga maigin ya roakon pues chay parota. Pero alguien mo que lego el maigin roaptin pues roachungo ya que el gobierno para contrampe tanto delincuencia o que lego no pelegona. Asociación Transportistas Nacional e Internacional Asotrani, Walter Carrera para que ning manan gremio ko participan gacho kai apagón de motores ni samper para con chainan pataño apagón de motores. Transporte Lima y Callao anuncian un paro, que transportistas Lima y Callao anuncian paro de 24 horas tras asesinato de conductor en San Juan del Lurigancho. Lima y Callao, que hay una roachcanco. Claro, achka asociación con acá con el palegón. Ya, en aten ato nichkan ato cachcan que semi estatal ricao, el famoso metropolitano. Chay metropolitanos eso seja porinja normal. Iman porinaikutam iman oratam porichakusajko, más bien mi pajarin mantaga hasta chaupituta camaña porinja nin. Porque paikunaja temprano llam samacón corika conanga hasta chaupituta camañas que hay metropolitano porinja al 100% aunque le hagan como pajarin paro kanga chay parota aprovechangako. Inas parikia chaupituta camaña porinja manan pajarilacho sino sapa puncha o que llegona palegona. Chaynich caricao autorización de transporte, Autoridad de Transporte Urbano Lima y Callao, ATU, 100% garantizado, transporte metropolitano y corredores complementarios, línea 1, 2 Metro Lima, servicio aerodirecto, ya se han chinari que aeropuerto man apagado, chay mandamos de marganjiña. Entonces, mana paikuna apagón de motores gacho, porque paikuna zapa especial privado chamico, aunque le hagan palegona. Kay metropolitano paga ñangnin pas especial, zapa chayancopa, mana chay ñangnin taga ni pipas, maipes poring mancho. A veces me patrullero por echan, a veces ambulancia por echan. Nada más. Especial, paikuna paga gobierno, ruay capon, aunque le hagan palegona. En aspa convenio ganichkan ama waqtayku ima karups porichoncho manachaqa manam purisaqkuchu nispara. Chayña tarika wawqillaykun kay armamanta justo chay armamanta riki rimashunchik. Tayta Arriola ministro mana ministrochu payqa policiakunapa jefenmi. Ministro pas riman ñariki kaymanta pero Arriola pa nisqantaraq rimaykusunchik. Payriki nin Imaruna pas armataja hatalikun manmi. Ahí está, pues el derecho a adquirir un arma es para todas las personas. Ari kanmi.
chayleja kan me wawqillaykuna pallaykuna. Discamet nichus chay huko área kan chay incluso kay Huamangapipish presentanki natemiri. Pero mana fácilcho si no. Claro, que pagaykos pagarante waqrikaw. Wawqillaykuna pallaykuna mana fácilcho si no kangarika huk estudiokuna huk examenkunara y chayta aprobas para riki josunki kanmeriki armamento civil nisqan especial kay civil kunapaq tipo revolvercito especial civil paq riki wawqillaykuna pallaykuna chayta josunkiqa kanmik armamento militar policial especial chaytaqa mana rantikusunkichu civil paqa sapaqmi arma especial kan hasta pichiku wañuchinakunapas kay nanchikunapapas armamento civil kachkanmi que kay comités de autodefensa paykunapapas. Entonces chaymanta rikinin es de todas las personas. Entonces kaywanqa imanichkantaq munaspaqa consiguiychikya armaykichikta manam chaytaqa pipas harkakusunkichikchu nin wawqillaykuna pallaykuna. Pero kaywanqa imamantaq wichinqa kay Perú suyuninchik prácticamente una guerra. Chay tukukunapa timpunpa wanchinakuy karqa hukninra y kain wanchinakuy kanqa rika enfrentamiento choferkunawan enfrentamiento kanqa kay sicariokuna bueno quizá chay solución kanqa chaywan imaynay wawqillaykuna pallaykuna chayñata riki avanzasunchik willakuyta porque ña riki ahora avanzachkasqaña noticias internacionales nisqanpaq riki cortananchik kay willakuyta kay generación Z wawqillaykuna pallaykuna mana Limallapiñachu protestachkanku Arequipapipas protestachkankuñas Icapipas ñas organizakuchkankuña kay generación Z nichkanku wawqillaykuna pallaykuna kay contra el gobierno y la nueva ley de AFP chaynata riki nin wawqillaykuna pallaykuna incluso paykuna chaqay chay banderachankuta une país nisqanta riki ña ruachakuchkankuña kaypi justo chay huk runam churakurusqa chay ruquchawanqa kaypi ruquchangacha. Entonces ña participachkankuña y seguramente kay generación Z protesta miranqa porque ña Icapipas ña organizasqaña kachkan nichkanku kunan Arequipapipas ña qallaykunkuña y huk lawkunapipas posiblemente kay generación Z riki qallaykunqaku movilización tariku wawqillaykuna pallaykuna. Kay noticias internacionales nisqanta riki apurawllaman hawaykusunchik mana kay protestakunaqa kay Perú suyllapichu wawqillaykuna pallaykuna Ecuadorpipas Ecuadorpipas kay tayta presidente Daniel Noboa paysiriki kay qayna punchaw niykuron rikaw estado de excepción kachun riki kay provinciakunapi nispa wawqillaykuna pallaykuna provincia de Pichincha, Cotopaxi, Tongarua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Orellana, Sucumbios y Pastaza chaykuna kachkan provinciakuna claro Ecuadorpi chaykunapis kunanqa wawqillaykuna estado de excepción imaninan chaypi militarkuna wawqillaykuna pallaykuna militarkuna kay protestakunata amachanqa estado de excepción o sea guerra pinaña estado de sitio huk rimay riki estado de sitio rikaw chaynas kachkan riki wawqillaykuna kay Ecuadorpipas porque Ecuadorpipas protesta kachkan protestas indígenas por alza de precios de combustible wawqillaykuna pallaykuna chayñata riki wawqillaykuna pallaykuna kunan punchawpaq riki respondenan karqa Hamaskuna qayna punchaw rimarqanchikña Hamas kay Franja de Gazapiá riki rintikunankupaq hinaspa chay kachkanraq riki tawa chunka tawa runaraqsi paykunapa makinpi iskay chunkas riki kachkan kawsachkaq y wakiq riki wañusqa kay Israel bombardeaspa riki kuskata riki wañurachinku wawqillaykuna pallaykuna entonces chayta riki llapantaña entrega nispa Donald Trump riki obligachkan manachun llapanta entreganki hinaptinqa hinalla guerra kan hinatinmi jamás llapachaykichik chinkachisqa wañuchisqa kankichik nichka pero en realidad riki claro mana jamás chukaypiqa chinkanqa wañunqaqa sino kay Gaza llaqta runakuna riki wawqillaykuna pallaykuna chaynata nichkan rikaw pero kunanpaq riki chay respuesta kanan kara rikaw mientras Donald Trump nichka rikaw mejor riki kachun chay pacificación chaynapi riki
hamkuna entregaykuchik llapa chay imapas chay rin pipas maypas chay rin kaqkunata tinchaypi tukunqa kay guerra ningrika wawqiykuna palaykuna. Mientras Israelataqa seriki aguantachaykuchkan kunan punchapi aguantachaykuchkan kay Hamaskuna cumplirunqachu imaynaya. Pero imataq pasakuchkan wawqiykuna palaykuna de que Hamas nichkan riki. Entregarusaqkum garantizawaykuya entreganaykupa nish, pero paykunapas tumpata dudachkanku porque hayninpa parlananku karqa riki kay Qatar nisqanpi riki Arabia Saudipi chay Qatarpi no chaqaya chaypi Hamaskuna chaypi kachkarqaku o grupo paykunawan riki parlananku karqa hinaptin chaqa Israel bombardeayku. Permisito Qatar llaqtaykitan bombardeamuchkani chay Hamaskunatami uywakuchkasqanki nispa. Mana chayllachu yachasqanchik hina riki kay apoyo rirqa riki Gazaman y kay bukichakunawan rirqaku riki apoyo humanitario nisqan chayta riki llapachanta secuestraron hinaspa riki llap imantapas suwakurun riki wawqillaykuna palaykuna kay Israel chay aguas internacionales nisqanpi kunan chay videokuna chayraq purikachachkan y chayñataq riki wakiqtañataq deportación nisqanta ruraron riki wawqillaykuna palaykuna chay Turquía nisqanman chayna pasakuchkan riki pero jamás ña contestaron ña kaynata nispa entregaykusaqkum llapachanta kay llapa chay secuestrasqaykuta nin pero ichaqa chaynan pachatapas nichkan pero ichaqa kay franja de Gaza taya huk grupo especial paykuna riki un especial técnico kuna riki gobernachun nispa wawqillaykuna palaykuna chaynatas paykuna mañakuchka equipo especial gobernananpaq pero Trumpa kay gobierno yaykusqanmanta chayñataq kay Netanyahuwan parlakusqanmanta kay planja wawqillaykuna palaykuna desarme total del Hamas y expulsión de Gaza. Imanenta expulsión de Gaza Gazamanta jarquya wawqillaykuna pero llaqtaykimanta mayman ripunkiqa mayman jarquchikunkiqa maymanpas ripuchunku aunque sea waka Líbano, Siria o que sea Egipto manpas nispa chaynatas tiantianakusqaku riki wawqillaykuna palaykuna chay objetivo chay propósito riki wawqillaykuna palaykuna llapachallan kay Gazapi kaqkunata qaryanankupak unikuqa quedananta munachkanku chay religión cristianapi kaqkuna wakiqkunañataq riki nichkanku kawsayta munashpaq convertikuychik kay Israelman kay judía religionman hinaptin riki chaypi takyakunkichik pero ichaqa kay franja de Gaza ñuqaykupa gobernasqanña kanqa y ñuqayku riki llaqtapi policiayku controlanqa y ñuqaykupas qamkunawan kushka yachakusunchik nispa chaynanpa kachkan chay planga pero kay Gazapi kaqkuna mana munachkanchu riki wawqillaykuna pallaykuna chay rurayta chaynanta riki kay Venezuela wawqillaykuna pallaykuna Venezuela según Jaime Bailey maymantaya pay chay willakuyta consiguen nin riki ñas riki kay Donald Trump wawqillaykuna pallaykuna autorizaykunña kay Venezuela bombardeanankupaq ña autorizaykunña y chay riki kay tayta Maduro riki hasta Papa de Roma taña auxiliuta mañakuchkan Papa de Roma yanapaykullawaya kay Estados Unidos me bombardeawayta munachkan nispa mana chayllachu wawqillaykuna pallaykuna kay FBI riki kay Red Internacional Lavado Dinero nisqanta riki kay Nicolás Maduro pata achka llaqtakunapi nisunchik rakinaron chinkarachi Red Internacional Lavado Dinero o sea imataq kayqa porque kay como Estados Unidos prohibieron imanpas mayninpas rantikunanta y kachkan riki runankuna chaypi wakpi chay runankunata chay negocio ruranankupak porque petróleo oro chayta minalla rantikuchkanku son sus contactos chaykunata chiki seguramente hapirqarin pero mana chaywanchu tukunqa casi no hinallam rantikuchkan riki Chinaman huklaw llaqtakunaman kay petroleonta riki incluso Estados Unidos riki wawqillaykuna pallaykuna entonces kaykuna riki kay Madurota
wichichinankurayku tukuyta rurallachkanku riku wawqillaykuna pallaykuna. Tukuyta rurallachkanku tayta Maduruta rikaw, incluso ña autorización kachkan ña cualquier momento bombakuna tuqyanqa Venezuelapi nichkanku. Hay más de 4.000 marines estadounidenses paykuna riki lamar huchapi listu challaña kachkanku kay Venezuela atacanankupaq nichkan riku wawqillaykuna pallaykuna. Y chayñataq kay lavado dinero nisqanmantaqa kay Nicolás Maduropa churinkuna huk law llaqtakunapi kachkanku, paykunatapas watucharunmancos kasqa kay FBI wawqillaykuna pani challaykuna. Chayñata riki chayñata justo qayna punchaw chaymanta rimarinanchik kachkarqa natin riki justo punchaw ripukun. Estados Unidos pim gobiernota wichqaron congresonku wawqillaykuna pallaykuna. Chay congreso pam sutin riki Capitolio, mana ñuqanchikpa sutin congreso sino Capitolio. Chay Capitolio pim kachkan riki senadorkuna wawqillaykuna pallaykuna kay Estados Unidos. Paykuna riki yachaqanchina Estados Unidos paqa iskay grupo challa rikaw, republicanos kay Donald Trump kastan, mayoría kachkanku rikaw, republicanos Donald Trump kastan, y chayñata riki demócratas. Chay iskay partidullam kan, republicanos, demócratas. Rikurita rikurin a veces centristakuna, pero mana a veces gayna gobierno man chayanchu, mana takianchu riki ñataq chinkaro. Incluso llaqtakunapas ña yachasqaña ima partidowan kasqan rikaw, algunos son demócratas y son republicanos. Demócratakuna riki wawqillaykuna pallaykuna más liberales, un poco socialistas, demócratas, su teoría, pero un poco claro, democracia es pues el gobierno del pueblo, ya está con la para gobernar con dinámica, chay demócrata con chay medio socialista, mana paikona ancha creen cochori que Dios pepa son liberales, mana chay yachu chay ocupitas kachkanta rika chay ambientalistas, claro, ambientalistas, chayñata riki, kachkanta chay nakuna rika o kay LGTB chaykuna chay demócratas. Por ejemplo, demócrata karqa riki chay yana Nehrunacha rika, paypas chay demócrata karqa paymi que chay llapa gobiernopi qillqasqa karqa Bibliamanta versículokuna rika, versículokuna qillqasqa karqa llapa instituciones públicas nisqanpi chayta riki wischuchirqa riki wawqillaykuna pallaykuna chay demócrata yaykuruspa. Mientras que Donald Trump ñataqmi chay republicanukunañataqmi tradicionalistas, son medios religiosos. Hasta Donald Trump riki incluso chay ringrinta balarotinko resakunraqmi riki gracias taytay salvaykuwanki nispara. Chaymanta astawan qharillaña riki karqa rika, yo soy Mesías nispaña niskarqa chay Donald Trump. Punchawña chay Donald Trump manta willarisqaykichik chay Mesías nisqanmanta rika, imayna situación si chay. Bien, entonces niskarqanchik riki chay iskay grupo kan kay Estados Unidos demócratas y republicanos. Niskarqanchik kay republicanos kachkan mayoría kay Donald Trump partido manta riki kachkanku mayoría. Y demócratas ñataq kachkan ashlla rikaw. Y pero ichaqa kay demócratas kuna riki yachasqanchik kay Estados Unidos kay Donald Trump riki yanqakuna achkan guerra de aranceles, prohibición, chay llapa migrantikunata riki qhariyamuchkan tukuy chay trabachkan, principalmente guerra de aranceles y migrante chay asunto rikaw. Hinatin chay demócratakuna riki guerrata declaraykun kay naman rikaw kay Donald Trump. Incluso achka llaqtakunapi achka wakpeqa riki estado ninku ñuqanchik ñatami región o departamento ninchik rikaw, wak Estados Unidos peqa sutin estado, chay achka estadokunapi demócratakunapa gobernasqanpi riki manaña kasukachanñachu, hinatin incluso militarizachkan achka llaqtakunataña, porque Estados Unidos pipas kakuchkanmi protesta sapa semana imaynan kaypi sapa semana chay generación Z protestakuchkanku wakpipas igual protesta kachkan wawqillaykuna pallaykuna. Manañas gobierno chay policiakuna
manañas wawqillaykuna pallaykuna respetanñachu Estados Unidos llaqtayoqtapas faciltas wañuykarachinku presutapas seqaykachinku ñuqa neto estadounidense kani desde sapimanta kay papel ni nispa qhawachiptinpas manas wawqillaykuna pallaykuna chayna total chaqwa kachkan incluso wakiq llaqtakunataqa lliwñas militarizaron manañas policía riki o sea policiakunamiki kay gobernadorpa mandonpi Estados Unidos peja chay estadunkunapi imayna kay región Ayacuchopi kay policía de Huamanga kanman riki makinpi anglaqallaqa chayna wakpeqa porque diferente wakpek gobierno riki wawqillaykuna porque wakpek nisunchik achka país chakuna huk hatun país rurasqa ninanmiki yaqa chayna ninanmi mientras kay Perupi ñataqmi chullalla país y rakinasqa kachkan solamente nallapaq riki chay gobernanakunallapaq riki chayna fácil ima obrakunatapas llaqtanchikman apananchikpaq chaymi centro pobladokunapas rikuririn entonces chayna pasakuchka hinaptin kay democratakuna riki nin llumpaytan kay talta Donald Trump llaqtanchikta sufrichichkan chay guerra aranceliswan lliw prohibirachin llapa empresakuna wichqarayakuchkan tukuy kachkan incluso kay semanata chay Texaspi chay hatun refinería chaypas tuqyaron wawqillaykuna pallaykuna chay avionkunapaq especial refinería ruraqsi tuqyaron chaysi rupakuchkan nishu wawqillaykuna pallaykuna hasta bomba hinaraqsi mancharikuypaq tuqyasqapas tukuy chaykuna kachkan hinatin chay democratakuna niykuron riki chay republicanokunata señor republicanos kayna gobierno kachkan porque achka republicanokunapas rabiasqañay kachkanku Donald Trump rikaw porque Estados Unidos tariki total wawqillaykuna pallaykuna fracasoman aparon llapa imakunapas precios wawqillaykuna pallaykuna chaqa nichkanchik huk $llawan riki iskay kimsa kilota rantirqaku runtuta kunanqa huk $wan rantichkanku chulla runtullataña entonces como llapa preciokuna lliw subikuron wawqillaykuna pallaykuna llapa chay migrantita qhariyaramutiku llapa chakrapas wawqillaykuna pallaykuna mana peonniyuq kachkan manas peonpas kanchu hina kikin estadounidenseqa imata chay asqullqichapaq ñuqaqa llamkapachakusqa nispa paykunaqa llamkapakuyta munanchu chakrapiqa imayna kay limiñunchikuna kay mistinchikuna chakrataqa ni qhawarinkuñachu yaq chayna ya entonces pillam chaypiq llamkapachakun chakrapiqa chay migrantikuna rispa riki aunque sea imapipas llamkapachakunku con tal de qullqita huñuchaykuspa ayllunkuta llaqtankupi yanapananpaq y chay kikinkupas yanapakunankupa hinaspa poco a poco estadounidenses ña riki quedachakunku rikaw entonces tukuy chaykuna kachkan hinati riki hina republicano masinkunapas rabiankuña riki wawqillaykuna pallaykuna riki kay 1 de octubre kay semanata riki kay septiembre killa ripukuypaq ña anunciasqaña karqa kay 1 de octubreta chayta qhawarinankupaq entonces chaypi qhawarinku parlanku 1 de octubre 2 de octubrepaqa lla lluqsiykaramun documento hinaspa gobierno de Estados Unidos ta wichqaykunku wawqillaykuna panichallaykuna entonces wakpiqa diferente manay kay Perupi nachu kaypiqa wichqaspaqa qhariyaron con presidentitaqa es un golpe de estado ta kaypiqa ruranku wakpiqa manay golpe de estado kanchu pero chaypas hamuchkansi riki ñan hamuchkan Donald Trump ta jorjuyta munachkanku kay gobiernomanta total rikaw pero kunanqa mana jorjorunkuchu gobiernomanta sino gobierno ta wichqaykunku imaynata presupuesto tasco wichqaykunku paqwaychata ya amaña gastawayñachu qullqita nispa yachasqanchik hina riki kay killakunapin presupuesto ta riki aprobanku riki wawqillaykuna kay Perupipas igual watapaq ña aprobaykunkuña rikaw kay septiembre octubre chay killakunapin aprobanku riki huklaw llaqtakunapipas chay watantin riki chayna gastanankupa entonces simplemente hay presupuesto llatas riki wichqaykunku wawqillaykuna pallaykuna hinaptin kunan gobierno de Estados Unidos wichqarayakuchkan manas empleadokuna llamkaqariyta munanchu porque incluso mana wakiqtaqa niñas despidieron chaynata amenazarqa kikin Trump riki kay manarqa wichqakuchkaptin lunes martes tarika manarqa wichqakuchkaptin porque chaypi parlaptinku nirqa rika ama wichqankichikchu porque wichqaruptikichikqa lliwmi chay demócrata y qamkunapa chay partiduykichik kaqqa llapa runakunatam
Leo abiarosaq wasinman nispa. Y justamente chay pasakuchkan wawqillaykuna palaykuna. Incluso kunan punchawpa huk rimay chayaramon hasta militarkunaman pakanapaqpas manas qullqi kanchu wawqillaykuna pallaykuna. Gobierno de Estados Unidos kachkan paqway mana qullqiyuq. Chaysi tanto runakuna wasinkuman ripukuchkanku, son miles wawqillaykuna pallaykuna. Kakon riki tanto institucionkuna imaynan kay Perupi manachu kan kayna Jaliwarba, pension chayna institucionkuna. Entonces chaypi llamkapakuqkuna chayna Estados Unidos kachkan rikaw, anki wakiqta wichqarqarirqa rikaw, kay USAID nisqanta wichqarurqa rikaw, pero kachkan huk institucionkuna. Chay institucionkunapas wawqillaykuna pallaykuna llapa runa prácticamente wakiqa llamkapachakuchkanku gratis hinaña. Gratis hinaña porque mana paganqachu. Wakiqa chay trabajuchan cuidachakunanku hinallaña richkanku. Wakiqtaqa ya ama ñamuyñachu imamañata hamunki nispa. Naptin hinallaraq kay tayta Donald Trump alabakuchkan rikaw. Como kunanqa usyusyachkanña Donald Trump manaña riki llamkayta tiene secretarianpas kanñachu wawqillaykuna pallaykuna Donald Trumpaq. Hinaptin que masta ocupakuchkan Venezuela atacaypi chay Hamaskuna atacay chay huk cosaskunallapiña rikaw. Manaña Estados Unidos taqa gobernanñachu. Claro, hinallaraq ya gobierno, hinallaraq ya presidente. Pero chay tapas, chay presidente kayninmantapas mana Donald Trump kasukunqachu kay parlasqanku hinaptinqa posiblemente jorunqakupas nichkanku wawqillaykuna chaynakunan pasakuchkan kay Estados Unidos. Así que el gobierno de Estados Unidos está cerrado. Paro hinallarika, pero manaya paro kay Perupiqa Parupiqa wichqaykun punku tinasqami chaypi wichqaraykunku hinal sueldonkuta cobrakunku. Paro tarwaspaqa wichqaykunku hinaptinqa manaña riki llaqtata atendinñachu rikaw. Y chayna kachka paro pina, pero a diferencia de que kay paro peruano kunan kay Estados Unidos chay gobierno wichqaykuyninwanqa manaya qullqi kanchu chay riki chay llamkapakuqkunapas mana pagawananpaqa imamanta risaq nispa riki manaña richkankuñachu wawqillaykuna pallaykuna. Militarkuna riki munay mana munay wawqichallay panchallay hinallaraq llamkapachakunanku. Pero manas qullqi kanchu paganankupaq. Más de la mitad de los militares a nivel mundial riki bases militares kachkan, pero pips bases militares kachkan. Chaykunapi wakillanpaqsi kunan kay killapi pago karonqa wawqillaykuna pallaykuna chay riki reyganakuchkanku rikaw Donald Trump reygachkan riki amenazasparqa a vecesqa llampu sunquchawanraq kichawaychik ya mana chay liwmi abiarusaykichik chay llapa democratapa chay kastankunatam leo qhariarusaq nispakuna ukpiqa manachik chaynakusunchu parlachaykusunña nispa chaynas kachkan wawqillaykuna pallaykuna kay semana imaya pasakurunqapas porque ya anunciachkarqaykichiña gobierno de Estados Unidos wichqayta munachkanku rikaw nispa. Y exactamente chaqay riki wichqarunku juevista wawqillaykuna pallaykuna. Viernes manta riki renuncia masiva sábado domingoña kachkanchik pajarin imayna situación peka Estados Unidos tarikunqa. Y kay congreso riki chayta ruachkan kay gobierno de Estados Unidos wawqillaykuna pallaykuna mana allinta gobernasqanrayku y kay Estados Unidos allin llaqta kakuchkaptin kay tukuy chay sanciones económicas principalmente chay aranceles chaykunawan llapa Estados Unidos fracasachisqanmanta. Porque chayta riki tayta Donald Trump aprovechayta munarqa chayta narupimi llaqtakuna ruygapakurwaspan riki munasqayta ruranqaku nispa riki pinsarqa, pero kunanqa riki BRICS kachkan, China, Rusia kachkan paykuna Estados Unidos kasunñachu y paykunaman riki llapa llaqtakuna asukuykuchkan astawan. España, pues España, primer país de Unión Europea, BRICS wanña llamkasaq nispa chaqaya paypa llaqtanpiña kay España piña apakunqa reunión de BRICS wawqillaykuna pani challaykuna. Kay hamuq último o sea kay hamuq reunión de BRICS España apakunqa.
Entonces China que llaqtakunapas manaña Estados Unidos kasuchkanñachu rika porque incluso Donald Trump nirqa rika arancelta más nishuta yapaykusaykichik briskunawan llamkaptikichik nispa chaytapas kasunkuchu kunanqa huk tiempoman chayrunchik wawqillaykuna pallaykuna total huk tiempo cambiado runakunapas imam kaqta qhawachikuchkanku imam sunqunkuta manañam riki kay Perupipas hasta gobernonchikunapas manañam riki pinqakuyllapas kanñachu rikaw allin rurasqankuta pinsanku llullakunawan total wawqillaykuna pallaykuna incluso chay gobierno de Estados Unidos ima mañanta hiñunta llapa runapata yachachkanchik a nivel mundial riki wawqillaykuna panchallaykuna bien kaykama karqa rimarininchik y kay último ripuchakunaypaq anki hora ganaruanchik rikaw kay wakaru llaqtapi riki wawqillaykuna pallaykuna imaynam kay San Panchopi kay sachakuy pasakurun chayna riki pasakurun wawqillaykuna panichallaykuna wak Bulgaria nisqanpi wakaru llaqtapi chay Bulgariapi kaqay kaynata lluqlla purikurusqa wawqillaykuna lluqlla purikurusqa llaqta ukunta waqay llaqta ukunta mayu pasakuchka karukunapas qhipichikuchka mayuwan yaku papakuchka wawqillaykuna ñanqa riki chaki pista karukunapas yaqa puycha karina yaqa papu chayna pasakuchka llaki pani challaykuna entonces kunan kay kamallariki kay programallanchik pajarinkunañik mas rimarikunata riki qhipikuykuspa chaykamullachkasunchik ripukullani mamallay mama imamanti yaykurullanchik pasakullani Rimarininchi. Rimarininchi. Punchawpa mitakuynimpi. Revista semanal Rimarininchi. Chayaykamun. Tukuy willakuykunata apamuspa.